Loron dia maluk sira hasor malu faleho ami iha programa editorial. Hanesang bain programa editorial seifosai kuntiudu editorial publikasaun jurnal Estel ba edisang ohing nian lorong kuarta lorong sanulu resin hat fulan Dezembru tinan rihun rua nulu resin rua nomos informasi seluk nebe maka edisang Estel ohin publika. Tambane atu hatene kalian kuntiudu husi editorial Estel edisang ohing nian marca una presenza in studio editor jornal Germano Souza. Loron dia e bom dia. Bom dia, mas. Ihane iha editorial publicação style editorial by edisang ohing niang honya título Governo Haluhan Desenvolve Dalen. Conteúdo husi editorial ne saida maka. Dia. Ohin iha editorial pagina style ba lorong sanul resiat fulan Dezembro nian ita foti kona ba Governo Haluhan Desenvolve Desenvolve Dalen liam tetun ho português tamba ia semana liba ia Parlamento Nacional husi bangkat salah bangkada PD questiona konaba desenvolve lian Dalen tetun ka Dalen português ia Timor Leste hare husi conteúdo ini tamba Timor Leste ukuana halutina neruanulona mai beto ohin loron quase hare usi lalaok desenvolve Dalen português até ita peledihan sidok maxim marsa fatinde o questão mai be situação idane halo iha Timor Leste ita hare hanesan ihane iha barak maka estudante siramos ita hare iha estudante siramos barak maka sidok bele hare iha ita hare iha treino realidade kata estudante barak mos laba lamain sidok halo komunikasang ita bele laba mercado laba lirong sini ita hare estudante sir barak mabe iha capital dili barak mabe sira nunca halo komunikasang entre malo halo liang português questão idane maka sai hanesan preocupação ba comunidade preocupação mas ba parlamento se ita compara ho ya tempo Indonesia liba ita bele dihan foi halotina sanulu hansane tare estudante sir labadalan sir começaram hasur malu siria kolia uzalian Indonesia uzalian idane maibe agora Timor Leste ita iha constitucional ia constituição RTL ia ne até kata Timor Leste adopta lia oficial tetung ka liba português mas a realidade nebe mitahare ia treino hane sama indian to agora itahare telah abalamai dalam rumah para membro parlamento sira ka ministro sira mos la dalam sira hare i setilun sira rona kata itahare realidade labari sira sidok bele sira kolia português ne questão ne precisa ne mag precisa tem que secar que ita liam português ne iha sai hanesan liam nebe dale nebe maka ba Timor Leste precisa tebes o insya lius Ministério Educação atau buka alternativa atau buka strategis ga meios wain para atu hodinune para desenvolver liam português se husi parte governo lius Ministério Educação hanesan itabel hanesan saida karik so edit ba dihan kata tem que hanorin português mai be laia alternatif sel para atu be buka o insya para labar sira itu estuda larang estuda laia dalam rumah bele ita ukuma belti atau tinan tolulu tamos português susar para tu kuliah se hanes o insama kita bele desenvolve ne nunemos balian tetung enem kualiamas kono balian tetung tuir lolos ne ita iha lian português ho lian tetung iha constitucional constituição RTL mos foralang precisamos tem que desenvolver liang ruane uriado
Oke, dia kida nema conteúdo husi editorial by edisang ohing nian. Tirfal mai tahakat ba pagina primeiro niang hanesang baik-baik publikação estel jornal iha pagina sanulu resin rua honia rubrika nebe makalah hanesang. Tambah iha pagina primeiro niang iha informação lima iha neba primeiro maka polícia la cumpri circular simo sanção. Salário bot labele simo subsídio. Tuirmai Singapura apoio Timor-Leste serviço ba ASEAN. Idatan makak acelera caso rohak solo no ikusliu iha página primeiro niang mak tempo ona desenvolve dalen português. Dia iha primeiro página niang ne iha ne headline ba notícia ida maka polícia la cumpre circular simo sanção. Tambah sama redação hili título ida ne. Ya, ida ne la si programa governo be maka fo subsídio ga bahasa Indonesia kan subsidi sudah gaji 13. Maybe governo Timor-Leste adopta implementa programa ida kata ihat hahutinang idane komunidade cidadão Timor-Mos hetan subsidi idane. Maybe subsidi idane mas ihadine kriteria nebe maka prega ne aliliu ba funcionário sira nebe maka ninya vencimento ia 500 baleten inclui PNTL sira sei lahetan la iha la simo subsídio idene tamne maka bazeya ba orientação idene maka husi parte Polisi Nasional Timor-Leste li husi Komando Geral PNTL hasayon na circular ida katak husuba membro PNTL sira labele simo subsídio kadun hobe $200 ne karik se maksimo se hetan sansang aida ne maka ito ohin foto ne sai hanesa lain para ato fo Hanoi ba membro polisi sira karik balu sira katene karik sira mas bela acompanha ite dia notícia ne para sira labele saída para labele simo para to ikus falmai sir sai fal vítima ba sirnia profesional no dar som polícia até maneira com hita foto ne sai anessa título importante para fohano ba público e ato incha para polícia sirmos bele hakruk ba regras de ne com maior comando geral dia kira ne maka headline iha publikação jornalis el odisang oheng nian tir filmai ta bai ha pagina daruak nian honia rubrika politika nole ihan bai ha informação lobo kira primeiro maka labele discrimina veterano sira tuirtan presidente república se convoca reunião KSD no tahu atenção ba cemitério iha dili ikusliu iha pagina segundo dia mak trabalhador halai ses husi sistema ihane iha pagina segundo niang honia rubrika politika nole iha título ida maka labele discrimina veterano sira sai headline iha pagina dene título ida ne atu dehan saida ba leitores no público sira dia iha título ai mos itu foto kono ba labele di halo diskriminação ba veterano sira ita ene are kata iha preocupação barbara maiusi veteranos katak dalam rumah sira senti la satisfaz kasira senti saida tamane maka sira dalam rumah parte veteranos sira dalam rumah halo críticas tambah atendimento dalam rumah ya finance rumah tanto husi parte governo ka husi parte sene tamane maka qual é então responde ba questão indane ene vice Presidente Parlamento Nasional Maria Angelica hatete ita labele diskrimina veterano sira ida ne maka ohin ita foto ne atau nune fo Hanoi ba komunidade sira fo Hanoi ba entidade fo Hanoi ba sociedade civil sira kata ita tenki valorizamos sira atau nune para sira mos iha dignidade labele diskrimina sira ida ne maka ohin ita foto ya pagina segundo. Dia kita hakat ba pagina da tolo niang honia rubrika sidadi no krimi.
Yani informação rua, primeiro maka liu loron sianulo nain la foti entrega ba estado. Ikus liu maka equipa móvel notariado atende BI iha município. Iha ne iha pagina da tolo niang iha informação ida maka liu loron sianulo nain la foti entrega ba estado. Título ne tambah sama credação hili título ne sai headline iha pagina da tolo niang. Dia kepriad oh iya pagina 3 mos itu kualia kona ba liu lorong sia sianulo naing la foti entrega ba estado. Dalam rumah kusi título ne halau leitor sir confusão. Tambah saida maka iha título ne foti hanesane entrega ba estado entrega saida. Ita foti dalam rumah leitor sira ia con ia sini larang siran ya título ne então ya título ne kualia kona ba veículo careta motor sirene be maka quando durante careta motor sirene be maka contra infração aí dane maka ita foto ene bahira careta motor sirene quando heta na ona prende heta ona tila na usi polisi li usi polisi unidade trânsito quando tem que ser celulai koima maka foi bela foti liliu basira nebe maka contra código estrada e hanesan sira laia documentos asesores careta ka motor la completo e dalla ruma kanu dihangkata kanu racing sirane agora lei atau regula tamane maka quando bahira lihusi checkpoint rumah maka hetan careta motor sir condição hanesane precisa se tem que prende e prende se assegura hotu iha comando polícia hodi he naim basasan sir ne baselo ono koima ka selo ona koima iha banco foi embele lori mai poti sini sasan mai be tempo ne be maka duração tempo ne be mak fo quando liona lorong sianulo maka liona lorong sianulo maka nain sida ba foti ne significa kata sasani dane se entrega ba patrimônio estado idane makita wahi foti idane hasan fo hanoi ba hot-hotu lider komunitas sir hot-hotu kata tem que tahu atenção iden perbahira quando ninia sasan lilu motor ga careta quando heta ona prende precisa nine lais para atu selo coima hodi multa hodi nune sira abele foti fila fale sirnia careta motor aí hanemos ita ihane kolia kona ba sansam tuirbe osane be me iha kando ihane pasira nebe maka lori motor ga careta maka modifika kanu racing se hetan sansaun sehetan sansaun 120 kad atau sida ruanulu inunemos basira se multa idane basira nebe maka laya sapa matricula sehetan multa dollar ninulu nunemos basir nebe lauza kapseti sehetan multa dollar tul nulu i basir nebe la monte espelo ne mo sehetan multa dollar hat nulu resin 5 idane maka sansau nebe maka se quando basira nebe maka sida motor ga careta sida ya documentos registro se ne considera ilegal então sira se selo multa multa atus tolo e incluímos selo infração hamutuk atus ne aidane maka tamane maka sansau nebe maka iha lihu sidane ita fahanoi para atu insa foti idane sai título importante para fahanoi ba cidadão hotu tem que cumprir ordem no nebe maka liliu ba ordem kona ba código trânsito código estrada ninian
Dia kita hakati liuba pa zina dahat niang honia rubrika edukação no maniora. Ihan ba ihe informação labele cobra osam ba farda uniforme. Firmai tik Timor atualiza progresso serviço. E datang ma comunidade husu hadia umalisan Secretário de Estado Arte no Cultura se verifica proposta status rua no ikusliu ya pa zina dahat niang maka físico deficiente e talento ba desporto. Iha página da hatnyang labele cobra osam ba farda uniforme. Tama-sama ka redação STL fo título idaneba headline iha página da hatnyang. Dia, ohin iha página da hat ko lihan sa ohin taletian katak labele cobra osam ba farda uniforme. Lihusi Ministério Educação idane nebe maka iha governação oitavo governo constitucional ihane nebe maka husi Ministério Educação lidera husi ministro Armindo Maia iha ona plano iha ona circular ida hasayan circular ida katak husu ba escola público husi sira atau labele labele fo labele cobra halo cobrança lai ba farra ba estudante sire me maka fo intama fong tamba iane ministério iha ona plano atu halo cria farra uniforme tamane maka ohi ita iha tituline para fo hanoi ba comunidade hototo ya Timor Larantoma karek sir nebe magni wan sira atau fo intama sekolah com tanto tamo si SD SMP sama sirane harelai o insa maka hein labele hatama osa para idane tamane maka o hein tane tehne kwalia konaba labele cobra osamba farra uniforme. Dia kita husik te página da hadi ta bahia página da lima niang honia rubrika Saudi. Ihan ba informação mas primeiro maka Saudi reprodutivo dia espaço wan tenki tinantolo. No idatang Ministério Saudi ho UNFPA tenki turhamoto. Idatang mak menos recurso Ministério Saudi estende tan contratado. No ikusliu ya página da lima niang mak se estabelece posto resisto moris. Ihane ya página da lima niang Saudi reprodutivo dia espaço wan tenki tinantol. Tama-sama redação hili título idane ba headline ya página da lima niang. Hanai ihane foti título konaba Saudi reprodutivo itu halai liba espaço wan tenki tinantolo. Idane katak ihane fo hanoi ba inansira katak atu o insa para buka ita halo Saudi ne sedia ki fo então precisamos ha fo espaço bahasa wan tenki ya tinantolo a fo imbele kus filale tamane mak ihane husumos pa pessoal Saudi sira bele fo hanoi ba inansira ba hira partus iha facilidade Saudi kona ba hakarak atu kos on hira idane maka ito info tene para fo hanoi ba comunidade atu insya liliu ba Saudi reprodutivo insya para preparaan ba bahira ba kos on Hari liba plano familiar. Hari liba plano familiarnya. Oke dia kita hakat paliba página da neng honia rubrika ekonomia. Ihan bai informação tolo primeiro maka Sefope lança programa mobilidade laboral. Tuirtang maka supermercado dili hasai foling tambah tasa aldeia aninfik umakain atus lima sianulo resin ida simona subsidio. Iha página da neng Sefope lança programa mobilidade laboral. Tambah sama ka redação STL hili título idane. Ihane konaba lança programa mobilidade laboral. Ihane Secretário de Estado Formação Profissional Emprego Timor-Leste iha plano ida katak lança programa mobilidade laboral ia Timor-Leste ho positivo o insa prepara Timor-Wansira ba serviço iha railiur lihusi formação ia centro. Então, qual é a idane tamba questão atau Timor-Wansira ba serviço iha railiur precisa teves preparaan
atu nune wa insa para bahira hetan oportunidade atu ba serviço railiur hatu dumos trabalhador sira iha railiur hatu dumos ninian comportamento ni be makdiak i hatu dumos ninian badinas hodi dine labele saifali questão ba companhia sir nebe maka karik timoruan ba serviço ba labele saifale be problema tamane maka hane sepope iha ano imparatu halo programa sirne hodne para educa e forma trabalhadores timoruan sira tanto sira nebe maka abang bairua serviço railaran e serviço mo se railur sira tenki hatene lalau hatene sistema serviço hatene tanto usi sistema serviço tanto usi disiplina idane maka sepope ohin cria programa idane. Espera kartak asang se fo yang ne bele fo benefício duni ba trabalhador sira. Tebes duni ho asang idane ite fiar kata ho asang ini bele fo duni benefício basira tambah durante ne dalam rumah saya terona timbaron barak makabalo bas serviço railiur asuru problema questão de língua questão disiplina buat sini itu maka i saya hanes tamane maka idane anai ho program ini bele saimos sai hanes sampai bukain ida para itene trabalhador sira nebe maka atu pa serviço. Dia ita husite pagina da neng ba pagina da hituni yang hena ba desporto internasional nomos ita liba pagina da walu pagina bahasa ya pagina sine opinião nomos pagina sanolo geral ya informasi rua hena ba ya assegura natal polícia trânsito dili fahesif no prisão becora plano transfere dadur na sanolo a página Sanolo Resingida continuação namos página iku se a publicação jornalista a página Sanolo Resin Rua ia figura ida maka ada laide Trindade defende na fatin cliente siranya direito e objetivo si hasai figura idane tamsa ano ihane ya figura idane wa estel mos foti konaba timor wa idane me kahonara ada laide Trindade niam lalaok niam moris experiência nebe maka iha atau in lorong saya nesan advogado privado ida ya tribunal distrital tamane maka ita foti idane hodi hatudu ba publiko katak Timor Leste maske iha bele emadin dalam rumah masih questiono kono ba recursos humanos e dalam rumah masih questiono yang kata oh iya Timor Leste ne barak mane mak serviço barak e ba contribuição feita sei menos mas be realidade Timor Leste mas que foi kuantina ronul mas be rekata iha instituição hotu sempre iha inan feton sira e sempre iha feto sira tanto sira emprega sira serviço ia parte tribunal serviço ia parte hotu da maneira com ita foti ne para haturu ba público kata Timor Leste mos iha ona recursos humanos nebe maka iha atunune tamne maka iha Timoruan liliba fetuan sira mos sira serviço ia parte justiça. Dia obrigada ba editor jornalnya explicação espera kata explicação serne bele fo benefício duni ba leitores sira hoto e atu hatene klian diutan informação sira nebe ma STL publica bele acesso iha jornal STL edisang ohingnian dia maluk sira dan makarohan ba programa editorial ba edisang ohingnian khusus studio hau Zefa Parada hamutu ke ekipa nebe serviço hato brigada e loron dia